Specijalni predstavnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steven Witkoff pokušao je da izdejstvuje dogovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, no inicijativa je naišla na zid, prenosi Bloomberg. Cilj američkog izaslanika bio je da nagovori Kremlj na kompromis, prekid vatre uz priznavanje trenutnih linija razdvajanja kao osnove za dalji politički dijalog. Rusija bi obustavila dalje operacije i povukla zahteve za delove Zaporoške, Hersonske oblasti i Donbasa koji su još pod upravom Kijeva. Međutim, prema tvrdnjama izvora bliskih pregovorima, Vladimir Putin je takvu ponudu odbio. Sugestije da se odustane od bilo kakvih teritorijalnih ambicija očigledno nisu bile prihvatljive za Moskvu u ovom trenutku i time je pokušaj Vašingtona da zamrzne linije fronta propao. Bloomberg navodi da su razgovori, iako obavljeni iza zatvorenih vrata, ostavili gorak ukus obema stranama. Prema rečima jednog od sagovornika Bloomberga koji je upoznat sa tokom razgovora, pregovori su ušli u ćorsokak, a eventualni napredak u ovom momentu zavisi isključivo od lične komunikacije između dvojice predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. U međuvremenu iz Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država stigla je zvanična izjava. Vašington ostaje posvećen diplomatskim kanalima, te nastavlja da radi sa obe strane i sa Moskvom i sa Kijevom, kako bi se došlo do održivog političkog rešenja. Zanimljivo je da je Trump dodatno podgrejao očekivanja izjavom da je prema njegovom mišljenju sukob blizu kraja. Nije precizirao temelje te tvrdnje, ali je njegova izjava već izazvala spekulacije, da li je reč o saznanjima iza zatvorenih kanala, unutrašnjoj proceni u Beloj kući ili u pitanju čisto politička poruka pred pregovaračku ofanzivu.